Au pamanap kebein yana kenian naik mugain gaon ka adil kauliti. Kaurian kauliti ron nakagi sumbulin kau pamana isda. Lagid na nan sumanusia. Karena manusia bebagan Allah Ta'ala sa lugar si sagyang ke dunia. Bigyan niya sa madakla tamok, madakla wata, tiyakan dede sa nga dunia, kakagi pagalusod sa neraka jahannam. Kepikintan magyang kayo pama, nakatiru Allah Subhanahu wa Ta'ala. والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Suatu Allah Ta'ala sebenar, napetiru sebenar. Nami sepas Allah Ta'ala kay penuyan sa mga setan, kusulangan lang na minut ko setan, sekunar ka jannah. ولقد ذرأنا كثيرا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. Misa pa sa Allah Ta'ala kay punuan niya tigay sukadak lang kung mga manusia musukadak lang kung mga jin ipunuan misinan si kunara ka dyan na di singa-singa sa manusia di ka man na makaradian sa manusia saan ka man ito oras na dinyan katawan na miririkod yung mga malaikat apris ka niya na ipuno siya kung narakadyan na ada man eh di tanong kapakawid na siya kung akal tanong pamikiran tanong saan kakuha tanong siya kung turuan wallah ka ang tanong maylay ang tanong mapakatudin siya so pa man na benar ako so pa man na batil ang tanong mapakatudin siya so pa man na iman ako so kakapiri di kailay o manusia so ipitagumpian yan kaya may ilay o manusia na so ikabinasan yan kenamanan kaituan kasukadak lang ko manusia kadak lang ko manusia na kapkilin yan sagyang kuto pa nga nagalabagyan na ipitagumpian yan na takino ba kagyuto ikabinasan yan so ipitagumpian yan na kapkilin yan na ikabinasan yan sabab bu udar ketanu kafatut uturuan wallahu subhanahu wa ta'ala